Saimingse Laijing Leikhulshin Maring. Leifamse a Funal Maring haina koi kai rauken radi manung chana leiba hanadi Imphal East district le rame adu hojik pudi Kangpopi district Kangpopi district le re hojik sinamo I babai mingna mayam nadi khulak yai main kawe adum ikhorom nadi adubu certificate oina di Laijing ko Maring kawe ima sina Laijing Tumbi Maring adu isin now taruk ni lupang aktane aina manga subuni ai jenga ngoi da class pi ing da class 2 fa khoi ma man school am le me thiam chingkhong da little angel school na ko ba school am le me adu da class 2 ho tam me class 3 de na class 7 fa bana irulbung school da DSSC academy na adu school da tamjare free da adu loire ga class 8 de na class 10 fa na St George Wangkhai da mu mi amana sponsor tor ga mu tamle ai je mu adu ga 11 12 sina mu ai Sangai Higher Secondary School Mantri Pukri da muk tamle free da du sumo aduna basically ai schooling se yam mi yam mateng pang birai schooling se seng har de class 1 de na class 12 how se basically yam pukchel chawa mi kya na sponsor tor life se tamjare aseng be de amazina akoi angman yai makawe mana akoi se adum yingsin bire do DSSC Academy Ilbung da le school ji free ni sidana sa santa hoi Miss Pramo hoi Midam Thasna hoi moi myam jina toroga dum yam nungai ba school ni yam nungsiba school ni adu school da dum tamjare ai huje aduga class 8 na class 10 found St George Wangkhai sister Eni ga father Mani jina sponsor to birapani ai bu aduga class 11 ga class 12 jina Sangai Higher Secondary School gi sir Sonamani hoi sir Jiten hoi sir Isor hoi moi ahum jina ai bu free da hostel lagina like tagina dress tagina everything free dane ai tamjare je adana yam harawe ngasi gi numitse asengba harde sigi result ai gi yam chawba na trazo sigi achievement ma chama phangjaw je oja mayam gi afaba mayam gi moina nusi bidina ai bu support to birapene na ai loje si Sangatki 2022 gi MPSC logo competitive examination da kya so ma pawa ino kari post wala ajit phang okay aise MPSC 2022 gi sida ai samak rank se 24 da yauzare aduna offer letter phange ko je hojik offer letter gi matung ina de ai se MCS da izare aduna ai offer letter zo acceptance ai submit to zarure mang gi hapta da samak se hojik ai saida deputy director oina pujai aseng bidi ai gi sigi saida as an officer entry low is civil service ki interview for yoruba ai UPC na loba civil service examination ki interview for yoruba candidate chingse moina shortlisted tawraga mu moina interview macha ma lawraga mu khanba entry ni sigi keno je huji leizari ba post ju hoi isona chanbia yam phaba post ti oi ai je mamang sahi April da ai je deputy director promotion karaga huji ai DD ki thopura leibane aseng bade adubu sum isa da hana civil servant ama oige na ninguba pamjaruba khar leibadagi aise exam se mung tharakpani no exam se I have given long time back 2023 da thagiba exam ni sigi exam ji jo adana alayok phadana isona chanbia exam se yausele no hujik pudi ai deputy director oina pujawne sports authority of India da hujik se civil service ki oina di ai pothar ni ai sahi ju yam sile adana hujik se hoi tawgadu ai isagi master ai je hujik history da JRF lay UGC gi aduna ai history Manipur history da muk ai mai onsin ge na PhD jam tawge na khalle Manipur gi maram da history da ai PhD tawge na da khalli tawgo ai hana join tawgi ye MCS oina dui matung da ai sigi journey je muk scholar ge journey je muk sangsin ge na di kitang decent je lai dun like power je pam di sana kitang di pam je civil service exam competitive exam gum dai tharoi tawdo bu khun ge oiba laikai gi oiba ai gi junior sing hujik yam guide ti am tawre WhatsApp group ka sem dana ai ngamjaba level da kharuba mi singi damak ta aina fail oiruba myam kamain tora fail oigibano haibagi journey myam da share tawnaraga hojik interview pi ga da kangu khra aduga exam thaga da kangu khra kitang ai hojik guidance ki journey da dum chati chathari hojik se aseng de ekhoi ma magi sidi ekhoi ima gi mabung oire class 2 fau da na tuition pi da gyan pi da na namme dum pi ramara ing kan da ma mana dum yengsin dire nung si bi da na aduga class 3 de na class 8 fau sidi 7 fau sidi ngasai DSSC academy do aduda tamlapu kan sidi na
स्कूल से सेमी गवर्नमेंट ओइब्रादि खंगद्रेको अबि तसेंगमक्ति खंगद्रे अदुगी अंगांग ओइngay ओइबनिना अदुगी स्कूल दो लोय फ्री द पिए अदुम गवर्नमेंट की स्कीम अमदि माले तौगदबु लाइक फबा हाइसिरा क्लास 3 देना क्लास 7 फाउ से रैंक 1 अदुम लौदी लौजरे इसासे अदुम लौरगा अदुगी ओजासिंगनसु नुंसिबिबसु ओरंबे हाइबदि सिनावसु यामनिना अदुना सार संता होइनसु याम नुंसिबि इमु अखोय युमदा लाक्तन नारसु मसामनगा थिले aduna adumugi care do yam it was a beautiful journey I would say aduna admai hona bira do class ai class 10 phawbasina missionary mu mating pang bilai ko like tamang ngamdre adu isagi merit chu hona badi kale like ti haiwa hitawdi khangdre but hona badi ai pamje isana de ai hoti ho yam hona aduna adugi uraga father mani na so dum mating pang bi nem pang bire aduga class 11 12 ki sangai higher secondary tamgrizina aigi percentage to 80 henba adugi school do ahan basu oiba adugi oiba na khalle adugi ormasu ai natagana ison thak basu ai support to biru na aduna moi oza myam jai damak tadi I think they are like isor gumbane aseng be har de moi myam gi contribution je yaw dradi like tamasu phanglam aseng be de isna wa ya me aduga baba su class 4 da lai gidre adu ima madan da honar panina I think it was a struggling journey hojik se isamakti hojik isana leisure isina central gi oiri aduna sida maybe interaction se kitang wat panara khangde most of the time I think 100% dai unavara na khalle hojik fawadi hojik lai riba position se de adu hojik state ta sang dore ai je aduna state ta the kind of interaction with the civilians might be different mi am helaka do di male aduna chang drimina khangdri adu taseng namak mi am andana unaba ngamdaba ordi maybe sidul guma tawthokbasu phabra na dikhalle asigi numitida sigi pungja sida civilian ga interaction tawbagi matam ama fix thambiba adumaina kitang mayam da praja da misunderstanding lai tanaba sengdokpa ma changbo do mala ina khanbada chang drimina khangjadri agadi I think if there's a problem we should find out solution also problem lay tardi adum solution layramgani na ai thajay adum aduna unaba phangdazu mathangi unabada natragana naktang thoraga prajada haibiramba ma zoom meeting lay hibagine natragana meeting lay baidara natragana kari natragana channel thambiba ma ai makhada layba subordinate staff ta sinaba ma first point of contact to aduma thamgena dikhalle kaiguma adugi case la agana tamasi exam je ai tasengna har ai punsi dan medical ju thajarakte aduga punsi da engineer gi exam ju thajaraktre nang class 12 hek loyega dum oi yam ambitious oina horpa angang din te ai cd isana yazai tawgodu subconsciously adum wakhanda thage na adum khale khanbo de tap tam adum imung da ikoi yam yai magada chak charingi da nang is thaji gaina sum haibi mana pi inge dagi maybe adugi influence le masu yai adu last di yamba hanjina ju class 12 loyam daije yamba hanamaga yamba ahum su ban yebi oibam le mana tawraga sigi hiram jida sangadi samaj ta simuk changes taw ngami kyamu power si simuk lai gaina moina dum informally adum takpi bale yamba hanga yamba ahum ju jina maybe adugi conscious khra le masu ya aduna isamangna yamba hoina ingon ta takpi myam duna aije civil service thage na lepkhibne aduna bo ai medical ga engineer sai thagidre adum kam thadabda ai direct adum civil service adum changre how ngamgidaba ngamdabuduna journey ma oire aduna adumuk wana with sahi it's a long journey yam ware ai delhi da yam kuina su leire si gi journey se yawam dai da ngasi si gi exam se crack tawdingai da ai hana thabak assistant commandant jo oijarame ITB jo mayam da loi thadoe si jo music deputy director oi si jo thado ani aduna with so much of efforts aina pijaruba aina honaru mayam da tawraga heng phanga matung da ethically chumdaba thabak tawraga aina hona zaman do isa ithan da khongre chinjabane lowe aduna ai with truth yam chumna thabak tawgen khalle tamosik se leibak se tanglu leitawa leibak amadi oidabra ni khalle mayam pun mang yanani yagani ni khalle aduna sigi matang sida angang na tang blame tawbidaba angang ju jik yamna unsettled stage ta lerangani moi wakhan yam nauriba wakhan dani moi lerise aduna sigi matang sida di school education system ga parents ki role yam chauna le haningi angang sina kari to haningi no na first fajana senga khanga kanda fajana true guidelines ma pipiba adui matungda angang singju hujik ti social media yam thora amina hogaliba experience singje social media na kitang
influence tꯧba male ni sum khanbada aduna effort ka aikuna piriba effort ka aikuna aspiration lei ji kitang chana daba mismatch ma leiba dona tawe hojik soi adum guidelines ka tawri khun gi oiba angang sing kra adum aina sum ujama matamda moina oige na khalli duga moina piriba effort tuga kitang mismatch lei ama aduna aina haizening badi moina tawning poto hana khangdoga guidelines fazana pibiba education school system nama aduga parents ki role ama adu hek khanga matung dadi isagi effort se compromise tawbi ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯅꯟ ꯄꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯇꯦꯅꯦꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ impartial ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯪꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯝꯃꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯦꯖ ꯑ MCS ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯀꯜꯆꯔꯒꯨꯝꯕ embracing of different communities culture ay promote tawgena khalle so that young generations would appreciate the diversity ama amagi chanabi amadi kamaina mahing je kamaina amagi community se kamaina hingi no ga haiba je khanghan ga dawne praja da hena understanding no hana khangradi nungsinabdu la oina law yai de aduna hana sigi level se pasana promote tawga dawne aduga embrace tawga dawne thaga ka dawne habi isama kinina embrace tawga tamga dawne sigi idea of very Manipur should be protected, should be preserved, and should be understood by all communities.